Inkosi uMangosuthu Buthelezi idlule emhlabeni ngezintatha zangomgqibelo ekhaya layo kwaPhindangene, Olundi ineminyaka engu-95 ubudala. UShenge udlula nje ubesanda kudedelwa esibhedlela lapho abelashwa khona. UShenge uzalwe ngo-Agasti 27, 1928 eMahlabathini Olundi, KwaZulu-Natal. Abazali bakhe kwakuyinkosi uMathole Buthelezi noMntwana uMagogo kaDinizulu ongowasendlunkulu kaZulu. UShenge uqala ukufunda eMpumalanga Primary eMahashini kwaNongoma kusukela ngo-1933 kuya ku-1943. Wadlulela e-Adams College eManzimtoti kusukela ngo-1944 kuya ku-1947. Ufunde e-University of Fort Hare ngo-1948 kuya ku-1950. Ngo-1953 inkosi uButhelezi yathatha isihlalo sobukhosi esashiwo uyise. UShenge ube waba-ke umeluleki wababhali befilimu yomlando wempi yaseSandlwana, kanti walingisa indawo yesilo ucetshwayo kaMpande kuyona. Umsebenzi wokuba nguNdunankulu kaZulu mdala kuShenge okusukela kokhokho bakhe, njengoba uMnyamana kaNgqengelele Buthelezi wayenguNdunankulu wesilo ucetshwayo kaMpande edidiyela amabutho aso. Inkosi uMathole ezala yena uShenge yawundunankulu wesilo uSolomon kaDinizulu ngo-1954. Isilo uBhekuzulu kaSolomon wabeka yena uShenge njengondunankulu kaZulu. Kuthe noma-ke kungena isilo uZwelithini kaBhekuzulu waqhubeka nomsebenzi uShenge. Inkosi uButhelezi ibiganwe uNdlunkulu u-Irene Mamzila Buthelezi ongasekho emhlabeni. UShenge uke waba-ke ngungqongqoshe womnyango wezasekhaya phakathi ka-1944 no-2004. Uyilungu lephalamende ecishe elidala kunawo wonke. Wayeke bambe njengomengameli wezwe uma-ke uDr Nelson Mandela engekho. uButhelezi uke wahola uhulumeni waKwaZulu-Natal kusukela ngo-1975 kwaze kwaba-ke ngo-1944 ngesikhathi sengena umbuso wentando yeningi ezweni. uShenge ubethathwa njengoqoqo lomholi onohlonze, kanti-ke wayekhona ezingxoxweni zeCODESA lapho-ke kwakuboniswana khona ngoguquko lwaseNingizimu Afrika. uShenge uhole i-IFP kusukela esungula kwaze kwaba u-2019 lapho kukhethwe khona umholi omusha uMnumzane Velenkosini Hlabisa engqungqutheleni eyayibanjelwe Olundi. Ngesikhathi ebeka phansi izintambo zokuhola i-IFP, kwanqunywa ukuthi abizwe njengomengameli wokuhlonishwa i-IFP. Yathi-ke kwenza lokho ngenhloso yokumhlonipha ngeqhaza lakhe eqenjini ewayevuka nalo. Usondelene kakhulu nesilo esakhothama uZwelithini kaBhekuzulu, kanti uphinde wasondelana nesilo uMisuzulu kaZwelithini.